Abusia ya share na watwe ya se video beto monten so eye Ghana fo binumu a wo mo etu kwan akwakopie mu e wa brochu anase amonone akwakoye adwuma ewi achi no na ye de wo mo akopie mu e wo Nigeria ene Sierra Leone na enye bebi om ka se wo mo kɔ no eho na wo mo kɔ ne ko wi achi ne hu se eye Qnet scam na e kɔ so enu bi e na ye di edi wo mo se beka se adwuma edi wo. And I'm in the human trafficking unit, Greater Accra. Motia, higher Canada, higher France, higher Canada, higher France. They are all Ghanaian. Toi. Motia na mudada mu force mo Canada. US nene ya keka mo abesha anse na mojiji amanfo sika ah enti mo fi say entumi ntrake mo omo nie obia ne o se o US ana we omo nim nie mo kutu omo obondugu omo nie mo fi say mo abin on mo nim say network na mo yuzu ah and the network na say ah ani mo ina e be line mo up mo be ko Ghana and mo ko Ghana mo Peace FM straight mo awofo be hu wanim masa peja wanim me friend human trafficking unit na eno ana foreign minister Okujeto Ablakwa eba bonte be kasafa awon chere se wetimi a rescue enkofo be 200 ya waji wo mu ede mo fi sa Qnet scammer ekoso ni mu na ena me no ekasai Ashanti Regional Police Commander wono so aba bonte abechere se police ni fe bi anti human trafficking wo mo so akwa rescue ni pa over 250 ya wo mu nyina no eye enkofo ya dada wo mu say ye de mo kwakọ ye adwuma e wa broche ko wi achi no na ye de bi koye household help ye de bi koye insem anwuma ensem fata bi kwa ye de bi ebo ahyawo ni ade a enye bebi om ka se wo mo kọ no eho ene ye de wo mo kọ ebusu me nkan me nse wo mrere ye nkọ ne nko video na message say ye kọ no be mi subscribe button say ya no wa kai say wo de be no be count sa no upload it to the first person ya won sabe di kan say aha eye Ashanti Central region na me am gina me ne the deputy regional commander me boss ni ho na we di ne mpabo ahye me ewo enioma bi a adwuma bi a ye ho na mobile mo ana o ka kire mu se me ye den me hwe mo na me mamo ne ekoso no na wum se yenya viral video ana eko round say Nigeria phobia trafficking Nigeria phobia abeshe Ghana ha na ye yusu omo for prostitution ni ade tie nam so ma na ahumachin ye anti human trafficking ne other unit omo call venue no a omo che se eho ye Boshen ampa bami nti omo call chi omuko ye no omuko efie mienu bi ewo ho nti omo ehu omo ekire nyina ye enipa omuko call round up na omdo omo bae omdo omo bae nso yenhwehwe mu kire se Nigeria ni ba akopɛ ene Sierra Leone ni ba akopɛ ne ka sa nkofo mienu ye omo ama immigration for ti omo wa nyina o machi ya no omo ye Ghanaians from various but no omuchi nipa 251 and this is no ye sort out per the regions na yahu the regional coordinating council as to ekwan be fa so a ye do mbeko ba bi omu fi bae no na semeda on okay. It's no officer say na omo ha no may obi e na ahya da from wo maba ana say through internet ana say da wada roma be kirem kakra ma yem kwa omo fa so omo hia sa no de afi na hwehwemu be kire but ne yenim ni say normally Qnet for no eye enam nipa ba akoso na we aba na mo aye be bebre but we are yet to get the details
Afi na ebenya details as to ekwan omo fa so omo bae. Mpacho wadaroma. Muchi wo mu adwuma titru bai pa no mo ye no ho no. Ya nchi omo. Okay. Ko fa wo mu. Ko fa omo ha. E chi o dia na che se o ye criminal. Okay. Ya ko fa omo. Se nam video na yenya ni so na se e ko ho. Na e ko hwe den na e ko so. Ti e ko e no yihu se omo ye sa Qnet ayi family na omo do omo hye ono mo ye omo ayi but na me kan se gise ya ye nhwehwemu awie ni yetumi ahu se adwuma sei na omo ye adwuma sei na omo ye but ubi se omo ne omo kan se omo ba adwuma omo be pa adwuma ye. Okay. Sanity. So far Eba saa wunya ni leader no but me no ka say yegu nhwehwemu so ye try say ebe twena ben ye be leo no na ye nya no. Osunya mebuna ejina machi eye over base 251 na dia no maye Qnet aba enam so eskame eye mabunu asese no enam so eje enkrofo sika puduo ede ewremu no emabunu wei eye mabunu ayakwakwa kire omo ewo eye Kumasi na busua adwuma omo de miaka cho mo so mo beye en se send usika bra for obi bra na mefa nkwa abrochire sister me Orlando no ene ne yetupa da egu so ana wa hye suit kakraka me ne yakopɛ medan bi emu ye white ne de what na ho yeseka na to so na wave na ye ho te se de wo abrochire no sa pepepe na wa video no de abeto ntentan fidie ne so afi no ode frefre edom ode frefre edom na opebi nti onya bi ba wo de sika ba yesi yebetua yebeto aketuam yesi wo de bi ba ye do ba kwa abrochire yesi wo de sa no otwe edom ede basa na sa bre ya meka say dia santemantam hanom a police fo a wa hanom bo adwuma yie pa asese o matie sim se wo mo asebe predators o mo yetutu bra Qnet sa ni nyina ye twamu e wo hanom sei enya de bi besi wo hanom biem sa bre o mo gina machi o makwa akofa wo mo e na omo baba ba chichem region bia na afeye de obia akwa ne tenabe anase ni kura wo fie so ede ebaye nti enu nti na ma Love TV ya ba be pie mu ewo ahanom se nti Ashanti Regional Police Commander na maye akwanya we se yemfanto ye mabunu ne fo se Qnet eye real nti na busuya mo hwem ho yie ewo ho nti eno ena da so abusuani bi wo ma ene etwon phone na friend se na ka chen Kumasi na wakra so oba ba be pa adwuma ye dia ene ne ho aba be ka adwuma wo hanom ye de ne ba ne krom efise adwuma na oba so oba be ye no enye real abusuya koso nti madawo ma mo ma ye hwe ye ho ye hwe video mo bi ensanka bi future billionaires Qnet and abogafo na me wo Canada o me wo France o me Quest International University o mama me wo school mu me sua de na abuso mu ni hwe kwase bi hwe nafu apotro we ogina hoyi na che so yo mu leader no abusua hwe apotro we o wa jo musika ni de atoko containing Josafini gali sokins na resa hwe nafu kwase mpani bia ni nse enti enkwala egu nyina mu hwe nyina abusia omu nyina ya victims ya brainwash wom ya gio musika 30,000 50,000 80,000 10,000 12,000 4,000 5,000 omuti oyo ai omu nyina ya victims as to say if an omu wode minim it is a video we na udisha wo mu a mepachaw enye adwuma bia na oye de bia se ya ye sorry kotranse na ye di board abesi omanim na ya draw zero wo so e na wo di nipa 2 ba se ya de bia se ya na de achi na de asa edu ba bi no amfa nipa manso a yetumi panisho yetumi ma obuko tojwe yetumi ma odu hu munimuni fam ye hwe nkusogu fam atache na odu hu watade wo hye white wo hye de na odu hu munimuni yetumi ma wo ye adanko maso odin wanka se odu sika akoma nipa dasani akwalawo boy ya waye na fukafu gina hoyi onyi ye oye small boy na fukafu ase ya ho ne to kwase mpani ena omudi omusika akoma wom ena hwese omuti o John fo jimifo wo nyina dada omawofo ni omabushonfo se omu wo Canada France Germany Portugal ebi susu ewo Ghana omusi omu ye adwuma papa enso ontumi nsani fie once dida ebi ewrem 2 years 3 years 4 years bibi papa bi enfimu ma uhwe baako ya osi de ne fukafu ye ni ma o hye white as a fulani wo de hwe ni papa bi utumu se okosisa wo katamanto so okoyin na kofa ayo ebuja ekom jimi ekom dinu odi ni sika komen kwala na ekom dinu no si onu ojimi sa ebuja share video no
ye be expose wom say ya enti afukafu ye ogina ho ebusia asa gbangbu me pacho onu so azan Qnet azan omo mugo nyina dodo na victims ebinom so wo ho a omo so de omo nim papa enim bone no sa Qnet ye bone but still omo guso omo mugo dodo na nim omo Etabusia wei ene nia ekoso ya sabe de be stress uye obi na opese wutu kwan ya obema wani ada ho na wo hu se appointo na wo kɔ no legit appointo na wanya wo kɔ ne kɔ ye ne se de nwe tire no na wada na so nan egu abontinten ni da ho ni ahweye na ye be hwɛ se ye be ye se ye de ba betu ke wo mu se wo man na wo mu ke mu aye dende na so be kwa kopi mu obi man so a enye ne wo kɔ hwehwɛ no eno na wo sa be ka ne be kwa kɔ ye nkwa de be ye se wanka sa betina wo krom no aye adwuma me stress wo so Obeja comment our comment section ho all the social media handles no too much gh subscribe like no share na for so ni dia share makra